Illum fi Vjali Xarolla fiż-Żurrieq pass il-bot minn Ħalsafi flimkien mas-Sindki u l-Kunsiljar tal-Lokalitajiet u sħabi id-deputati Ministru Bonnici, Segretarju Parlamentari Ġulja Farrugia u id-deputat Stefan Zrinzot Soppardi ġejna hawnhekk flimkien mal-komunità u rajna x-xogħol li kien ilu jistenna 40 sena. U dak li għamilna hawnhekk issa se nkun qed nagħmluh mal-kumplament tal-pajjiż. Il-weda illi kellna ftit aktar minn sena ilu li nibdlu wiċċ Malta. 700 miljun investiment f'7 snin u hekk se nkunu nagħmlu. Infrastructure Malta ser toħroġ is-sejħa għall-ewwel 120 triq. Inħares il-qudiem sabiex inkomplu ntejbu l-infrastruttura ta' pajjiżna għax il-poplu Malti Wawċi hekk jixraqlu.